Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ukraine iravuga ko yagabye igitero mu rukerera rw'uyu munsi cyari kigamije kwangiza ikiraro kamara cyane gihuza Uburusiya n'akarere ka Crimea Uburusiya bwigaruriye. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch urashinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kuba zarisha abaturage b'abasivile batari munsi ya 21 igoma mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mu Burundi, Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko byinshi mu bivugwa n'abanyamashyaka n'abigenga ko mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora rusangi yo kuwa kane byaraye birangiye batoroherejwe kimwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Iyo ministeri iravuga ko nta shingiro ibyo bifite muri rusange. Kuvyerekeye imyidogo ya bamwe mu biyamamaza, inyamiramabi ziriko zirakora amatohoza yimbitse. Gushika ubu biraboneka ko byinshi mu byashikirijwe bavuga bidafise ishimikiro kuko nta vyemezo twaronse. Tubafitiye ni kinamico urunana mwire mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Urwego rushinzwe umutekano muri Ukraine rwavuze ko rwagabye igitero mu rukerera rw'uyu munsi cyari kigamije kwangiza ikiraro kamara cyane gihuza Uburusiya n'akarere ka Crimea Uburusiya bwigaruriye. Rivuga ko intambi zifite ubumara bupima ibiro 1,100 zatezwe munsi y'amazi mu mezi menshi ashize maze ziturikirizwa kure mbere ya saa 11 za mu gitondo kuri wa kabiri. Rwemeza ko inkingi zishinze mu mazi zifashe icyo kiraro zangijwe. Ingendo kuri icyo kiraro zasubukuwe nyuma yo guhagarikwa mu gihe cy'amasaha 3. Umuhanda unyura kuri iki kiraro cyerekeza muri Crimea ukoreshwa cyane n'ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine, umaze kandi kugabwaho ibitero inshuro 2 zose kuva intambara yatangira. Turi mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch washyize ahagaragara icyegeranyo gishya gishinja inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu mutwe wa M23 kuba zarisha abaturage b'abasivile batari munsi ya 21 igoma mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nyuma yo gufata uwo mujyi. Uyu muryango uvuga ko abo ari wo wemeza neza ariko ko bishoboka cyane ko hari n'abandi benshi bishwe. Iki cyegeranyo kije gikurikira ikindi Amnesty International, undi muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yasohoye mu cyumweru gishize ishinja M23 ubwicanyi, iyicarubozo n'ubundi bugizi bwa nabi ku hantu hatandukanye ngo yafungiye abantu mu bice igenzura. Mu gushaka kumenya byinshi kuri ibirego bishya mu kanya kashize navuganye na Clémentine Domonjwa wo muri Human Rights Watch. We just released a new report. Tumaze kubona icyegeranyo gishya kigaragaza abantu bagera kuri 21 bishwe kandi benshi bari mu gace ka Kasika mu nkengero z'umujyi wa Goma, bakaba barishwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu mpera z'icyumweru cyo ku matariki ya 22 na 23 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Twabonye amakuru avuga ko imodoka zo mu bwoko bwa pick-up z'uwo mutwe zaje muri ako gace ku gicamunsi cyo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, maze batangira gukura abasore mu mazu yabo no mu mihanda, maze bica abatari bake muri bo. Ibyo twabibwiwe n'ababyiboneye, tubonamwe amafoto hamwe n'amavideo twashoboye no kugenzura kugira ngo twemeze imyirondoro ya bamwe muri abo bishwe hamwe nabo 21 bishwe. Ariko amakuru atangwa n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi atubwira ko muri iyo mpera y'icyo cyumweru
bashoboye kubona imirambo irenga 50. Kuri iyo tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri twasanze uwo mutwe wa M23 warakusanyije abantu babategeka kujya muri uwo mutwe maze bica abari bashatse gutoroka. And killed 3 men as they were trying to escape. Aya makuru yose mwabashije kuyegeranya gute mu buryo bwizewe? We interviewed a number. Twabajije abantu bake babyiboneye batuye muri ako gace hamwe n'abavandimwe babo bishwe hamwe rero n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Bashoboye kutubwira idonido ry'ibyabaye, ariko twanabonye n'amafoto hamwe na za video twahawe n'abantu hamwe n'izo twabonye ku mbuga nkoranyambaga maze dushobora kuzigenzura. Nk'urugero, ibyo bikimara kuba hari video iteye ubwoba yerekanaga imirambo 11 y'abasore basizwe mu kizu kirimo kubakwa igitangira gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Twahise tuyibona duhita tubona ko ari ku muhanda uri hafi y'inkambi ya gisirikare ya Katindo yakoreshwaga n'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma tunasuzuma kandi twemeza imyirondoro y'abo bantu 11 barimo. Twanabonye video yerekana ukuntu iyo mirambo yashizwe mu gikamyo ijyanwa mu buruhukiro hamwe n'indi video yerekana abagabo bashyirwa hamwe hafi y'ikibuga cy'umupira bari kumwe n'abasirikare b'umutwe wa M23 bambaye udutambaro dutukura ku maboko twambarwa n'abari mu rwego rugenzura abasirikare babacungereye umutekano. Rero nayo masoko yose twakoresheje yatumye tugera kuri uyu mwanzuro. Sources that allowed us to come to these conclusions. Mu cyegeranyo cyanyu muravuga ko bimwe muri ibi byaha mushinja M23 bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara. Mwaduha urugero? Sure, I mean the execution. Cyane rwose kwica abaturage mu mabohero y'umutwe wa M23 bigize icyo cyaha gikorerwa mu ntambara, na cyane cyane ko nta mirwano yavugwaga aho ngaho igihe M23 yageraga muri ako gace maze igatangira gufata abantu. Hamwe rero n'ubwoko bw'ibikomere ababibonye batubwiye ko babonye amasasu mu mutwe cyangwa mu gatuza. Ibyo rero bikerekana ko M23 yishe nk'abo bantu bari mu mabohero yabo, bityo bishobora kubyara icyaha gikorerwa mu ntambara. Mwagerageje kumenya icyo umutwe wa M23 uvuga kuri ibi birego? We reached out. Twarabikoze, twashatse abo muri M23 hashize nk'icyumweru, ariko kugeza ubu nta gisubizo cyabo twari twabona. Clémentine Domonjwa wo muri Human Rights Watch. Mu gusubiza ku birego biri muri raporo ya Human Rights Watch, umuvugizi w'umutwe wa M23 Laurence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga X avuga ko iyo raporo hamwe n'iya Amnesty International yo mu cyumweru gishize ari ngo ibikoresho by'icengezamatwara bikorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Ministre w'intebe w'Ubuholandi Dick Schoof yeguye ku mirimo ye nyuma yaho umunyapolitiki ugendera ku matwara akaze mu murongo w'iburyo muri politiki Geert Wilders avaniye ishyaka rye muri guverinoma ihuriweho n'amashyaka 4. Bwana Schoof yavuze ko iki cyemezo yafashe kubera gahunda igenga abinjira mu gihugu kitari ngombwa mu gihe abandi bari kumwe muri leta bo batari umunwa, maze bavuga ko ari nk'ubwiyahuzi muri politiki. Bavuga ko bisabwa na Wilders byari bisanzwe biri mu bikubiye muri gahunda bemeranyije gushyira mu bikorwa hamwe muri guverinoma. Nubwo ministre w'intebe yavuze ko leta ye igiye kuba igumye ku butegetsi nka leta y'inzibacyuho, biraboneka cyane ko hagomba guhamagazwa amatora igihe kitageze. Mu Burundi mu gihe abanyamigambwe abigenga nabo mu nani batandukanye bidoga ko imyamamazo yarayirangiye yaranzwemo utunenge tutari duke, aho bavuga ko batoroherejwe n'intwaro kimwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Umushyiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ibyo bashikiriza ku ruhande runini bidafise ishingiro. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri wa kabiri, Martin Niteretse yavuze ko ibi abivuga yishimikije ico yise amatohoza ngo yimbitse ubushikiranganje bwatanguje bumaze kumva iyo myidogo. Niteretse aremeza ko mu burere bumwe
hari ibyagoranye ariko akavuga ko ababigizwemo uruhara bafashwe kandi ko bashyikirijwe ubutungane. Inkuru ya Gildas Gihunde Mpundu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse yagarutse ku myitwarariko y'abitavye imyamamazo bamwe bavuga ko baburabujwe mu burere butandukanye. Aba bagizwe n'abanyamigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, abigenga nabo mu nani batandukanye, batunga urutoki bamwe mu bajeje intwaro nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Niteretse avuga ko ubushikiranganje aramutswa buriko bukurikiranira hafi ivyo birego, ariko ko atabimenyetso bifadika burabona. Kuvyerekeye imyidogo ya bamwe mu biyamamaza, inyamiramabi ziriko zirakora amatohoza yimbitse. Gushika ubu biraboneka ko byinshi mu byashikirijwe bavuga bidafise ishimikiro kuko nta vyemezo twaronse. Mu makosha batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamiriza harimo ko abanywanyi babo batswe amakarata y'itora kugira bazobatorere. Uwo mushikiranganje abasaba gutanga ivyemezo kugira ababigizemwo uruhara bashikirizwe ubutungane. Avuga kandi ko atanumwe azokwihanganirwa. Aravuga ngo turakingira ikibaba ngo bajejwe ngo barongoye abandi mu mugambwe CNDD-FDD. Muri abo nyene bafashwe inyabitsinda harimo urongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone. Hariho n'umukonseye wa Mustanteri Ikabarore. Bikeka ko yarimwo mu badurumbanije iyo ijya myamamazo nababwiye. Nawe nyene yarafashwe ari mu gasho. Bagira amatohoza kwiye nta kinya. Tuboneyeho kandi no kugabisha uwo wese azoramuka afatanwe ayo makarata avuga ko yibwe cyangwa yasahuwe ku munsi w'amatora, ayatondanye ngo atorere abo bantu ko azoca afatwa ubwo nyene ashikirizwe ubutungane. Ikindi cyabajijwe kijanye n'amajambo aherutse gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Kuriyo, aho yavuze ko igihugu gitera imbere iyo gifise umugambwe umwe rudendo ukomeye. Bamwe n'abandi bibajije ko hoba hari umugambi wo kugarukana intwaro y'umugambwe umwe mu Burundi. Umushikiranganje Martin Niteretse yatanze inyishu. Twifute twihorike. Ntaco dupfa n'umugambwe. Na secretary nawe umugambwe CNDD-FDD nibaza ko atacapfa n'imigambwe. Baravuga ati ayo majwi yose mwari kujana aha cyangwa ahandi ni muyambe. Nta mugambwe uri kurafutwa n'ubu n'abandi baba bashaka kwiyandikisha nibaze ubushikiranganje buri dispose kubandika. Imyamamazo yarayirangiye kuri uwo wa mbere. Amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine azoba kuri uwa kane igenekerezo rya 5. Gildas Gihunde Mpundu, Bujumbura. Tugiye ku mugabane wa Aziya, ibarura ry'amajwi rirakomeje mu matora y'umukuru w'igihugu muri Korea y'Epfo, aho umukandida wo mu ishyaka rigendera ku matwara y'abasosiyaliste Lee Jae-myung bivuga ko ashobora kuyatsinda n'amajwi menshi. Ibipimo by'amajwi byafashwe ibiro by'amatora bigifunga byerekana ko hashobora kubona amajwi arenga gato 50% gutyo akarusha mukeba we wa hafi ibice 10% byose. Ibyavuye muri amatora byitezwe kumenyekana ku mugaragaro mu masaha make ari imbere. Na amatora yahamagajwe nyuma yaho wari perezida Yoon Suk Yeol avaniwe ku butegetsi atabishaka kubera ko yari yashyizeho amategeko mu bihe byo mu ntambara. Irahira rya perezida mushya ritegerejwe ejo kuwa 3. Umurongo w'imodoka za ONU zijyanye imfashanyo y'ibiribwa mu karere ka Darfur y'amajyaruguru muri Sudani zagabweho igitero. Umuryango w'abibumbye uvuga ko nta muntu wahakomerekeye ariko ntuvuga wagabye icyo gitero. Leta ya Sudani n'inyeshyamba zirwanya zo mu mutwe wa RSF buri ruhande rushinje rundi kuba ari rwagabye icyo gitero ku makamyo ya ONU. Impande zombi zimaze imyaka irenga 2 zirwana. Izo modoka zari zitegereje guhabwa uruhushya rwo kuzemera kujyana imfashanyo mu murwa mukuru w'iyo ntara wa El Fasher umaze igihe ubweswe n'imirwano. Niwo mujyi wa nyuma mu karere ka Darfur ya ruguru kiri mu maboko y'ingabo za leta ya Sudani. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikinamico urunana. Duheruka Pascal yamenye ko umukobwa Jana atwite. Yabyitwaye imate. Ibyanjye sinari yabahuriye kwa Chris se byo byarangiye bite? N'urunana. Ariko Pascal rwose, ariko nkubwo igihe wahereye wimyoza birahindura iki? Ibi nakumiro gusa nta kindi. Ubonye igihe wahereyera ijoro ryose wimyoza ukabugejeje muri iki gitondo ukimyoza koko?
ariko si ibi bintu wabikoreye iki koko? ibiki ariko nta soni ngo uratwite? nuko bimeze rero. iyo ubona abana bacu bahora barwaragurika, iyo ubona kwiga kwabo byanga, nta ntambwe n'imwe dutera ahubwo duhora mu bukene, ubona kongera kubyara undi mwana noneho biza kugenda bite? wandetse ariko nkureka se nkureka iki? ntitwari twarabyemeranyije ko tugomba kuboneza urubyaro ndetse tukanabikora? ko wari watangiye kwiteza agashinge, iyo nda yaturutse hehe? noneho reka nkubwize ukuri Pascal. mbwira nyine, vuga nicyo nkeneye kumva. rwose byo kuboneza urubyaro nabanje kubyemera ndetse ndanabikora. hanyuma byagenze bite rero ko aribyo nshaka kumenya? kubyara nicyo gisubizo Pascal. ye ariko urabizi ko iriya shisha kibondo mfata ndetse nariye amafaranga bampa buri mezi 3 ari ukubera ko mfite umwana utarengeje imyaka 2. ariko nawe urabizi nyine ko ari inkunga ihabwa abagore batwite n'abonsa abana batarengeje imyaka 2 ku rwego rwo kwita ku mirire no kurwanya igwingira ry'abo bana. yego nyine, ariko ndayahabwa. hanyuma urabizi ko nari maze igihe ntatwite kandi n'umwana wacu watumaga nyahabwa buri gihe gitonga abe yujuje imyaka 2. yego ibyo ndabizi rwose, urumva, ariko wivuga ngo umumararongo arabura igihe gito kuko haracyari amezi menshi. kandi na Nshizirungu rwose nubwo yujuje aracyari muto pe, nawe urabibona. hanyuma se Pascal, ndakumva. kubyivugiye yari amezi abura ngo umumararongo yuzuze imyaka 2, naramuka yujuje nkaba ntatwite, urumva iyo nkunga tuzaba tukiyibonye. ubyara kugira ngo ubone iyo nkunga rero? none se ntatwite cyangwa ngo mbe mfite uwo mwana, ayo mafaranga nayahabwa? ngiye ndashaka gukomeza kwibonera iyo shisha kibondo n'ayo mafaranga y'ingoboka rero. ariko urumva iyo myumvire yawe koko ukuntu igiye guteza ibibazo muri urugo rwacu koko mukobwaje? njye ubwo nuko nabiteguye rero. nanjye rero ibyo ntituza kubyumvikanaho. nibiki se wahuye nabyo rero? sha birasekeje ariko biranababaje cyane. mbwira ariko. aharya nari nakubwiye ko nza kujya gusura Chris we. wabikomojeho ariko ntabwo nyine weruye neza. wagiye kumusura se? nyine nagiye kwisurira Chris nk'uko nari maze kubikubwira. ndakumva. nari naripanze neza, nateguye bien. muri make nari nateguye kuko byagenda kose ndi buhave hari ikibaye. gahera rero. kidobye rumara inkwi se yaje akabidobya sha. ngo iki? anyesi se yahaje? wahora n'iki? ubwo hagati aho nyine muri ibyo bihe twatangiye kwiyinjirira mu bihe byiza, mbese bitegura ibyiza bikurushaho. ndabyumva. ubwo sinzi uko byabaye ngombwa ko Chris asohoka gato, hari akantu yari agiye kugura. yego. ubwo nyine akimara gusohoka, mbese hashize iminota mike, ngiye kubona mbona rumara inkora hageze. anyesi kwa Chris? yego ma, nagiye kumva numva umuntu arakomanze, ngiye gukingura ntungurwa no kubona aranyesi. yego mana yanjye rero. nese anyesi aracyahanyanyaza? umva, natunguwe no kubona aranyesi n'ukuri. ubwo wabyifashe mute? umva sha, nagombaga kumwereka ko ari ngiye uyoboye nyine. ubwo wakoze iki koko rero? mbese kugira ngo ndoroshye. umva, nahise mbambira mu muryango. ni ntabwo winjira ahangaha. yampaye? ndabambira pe. ubundi uje gushaka iki hano? yampaye ntayampaye. urabambira. umva rumara inkwi we, ujye ujya gushaka ibyo bisaza mu nganya imyaka uve kuri Chris wanjye. yego mana yanjye rero. ariko we, buriya ntiwasanga n'ubundi barakomeje anyesi akaba yari asanzwe aza kureba Chris koko? byanashoboka ariko. ubwo nyine nariye karungu, ndamusunika mujugunya hanze, mpita nkinga, ubundi ndungurukira mu rugi mbona zinze amabinga aragenda. ko bitoroshye? ntabwo byoroshye. noneho rero hashize akanya ashira baragarutse. ati kera? ubwo nanjye mpita ntangira kumuhata ibibazo. ntisheri, uracyakora amakosa yo gushyira ubuzima bwawe mu kaga gushyikirana n'uriya murozi? n'ibindi bigambo nyine byinshi mbita mbisuka aho ngaho. Chris ati iki? yahise aceceka arambwira ngo nimubabarire ntameze neza. ngaho da, yahise arwara se? ndabizi se sha. ariko nyine ubwo mwikomereje gahunda wari wapanze bicamo byahise. sinkubwiye ko byajemo kidobya, ubwo nyine twabaye nk'abarakaranye. nyagasani mana, uzi ko anyesi akomeje kukubera umwaka we? wahora n'iki shasore? umva rero kankugira inama. ukora ibishoboka byose wihutire gusaba Chris imbabazi, umubwire ko ari ugufuha byabiguteye. urasaranyumva we.
ego babarira mbenye nyesi umukobwa ara uzi ko narenze ko wagiye ku kazi none uracyari mu buriri ego kutagiye ku kazi ndeka mama nyihurira rwose wimvugisha ko wagiye ngo warwaye ma nyine urabibona ko ntameze neza ndeka cyangwa umwana wahuye na kirisa kugurira inzoga none zakwiye ariko se mama wambabariye koko ubundi se byagenze bite ko ejo wari wambwiye ngo ku mugoroba ufite gahunda yo guhura n'uwo muhungu mama ibyo kujya kureba Chris we rero byabaye ariko ndicuza impamvu nagiyeyo niyo gukubise ankubita iyo nkubita basi bikagira inzira mama ahubwo se nashoboye kumubona cyuri yanze kukwakira se mama ibyambayeho nagahomamunwa sinzi aho nabihera noneho pe hera aho ubibonye aho uhera hose ndakumva mama uzi ko nahageze ngatungurwa no gukumirwa kwinjira mu nzu ye kirisa ari bukubuza kwinjira se reka ryashyano ngo niriye ye wahamusanze se aha yambaye imyenda ya Chris anyishonguraho ngo niwe nyir'urugo ngo njye gushaka ibisaza bishaje nkanjye ndeke Chris ibyo bintu yabikubwiye nye hanyuma se Chris we yabikoze wiki ahubwo se nigeze numva n'ijwi rye mama ariko wamubonye reka da ntawe nabonye nta n'uwo numvise ye wagira ngo ntiyari ahari uretse ko nta n'umwanya wo kugira icyo menya iriya nda yampaye yahise ansunika ambuza kwinjira ambwira nabi cyane ubwo nyine nta kundi nigendeye ye ibi ni bikira rego uwo mukobwa ngo niriye yarashikamye cyane ntitwabyitaga ibikino none dore mana ubu nabiwe icyo gukora mama yewega munyabuzima b'umudugudu wacu yewe n'ibizima ubundi se mukobwa jana wariye harahari ariko da mbe mukobwa jana uramamagaye pasika waje hano ko umuyobozi adusuye ra niba hari ibibazo akubaza se wabisubije ninjye kampara pasika erega ninjye mukobwa ja ndumva ari anosiyata ngwino rero tuganire n'umujyanama w'ubuzima dore yaje kudusura aha reka nze rwose hato ntashinjwa gusuzugura abayobozi yewega munyabuzima wacu mwiriwe ariko wiriwe neza wiriwe ute se mukobwa ja ndahumeka nosiya nari mbagendereye rero kugira ngo tuganire tujye inama ku bijyanye n'ubuzima bwawe nk'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'uwo utwite mukobwa ja ngaho ubwo ntiwasanga ari we wagiye kumururiza umujyanama w'ubuzima ngo ndatwite pasika aha ariko ndarengana ni ukuri yewe kuba nkanjye umujyanama w'ubuzima namenya ko hari umugore utwite mu mudugudu nshinzwe rero si igitangaza ikindi kandi biri mu nshingano zanjye mukobwa ja byose kandi rwose bigufitiye akamaro pe mana yanjye ubu nari nzi ko nzabikwibwirira igihe gikwiriye kigeze none dore bwakeye bimenyekana reka ibyo tubyihorera ahubwo twiganirire gusa rwose mukobwa jana nawe pasikari turakumva mwarantengushye pe gute se twari twarumvikanye ko nyuma y'uko mama mufite abana bangana nk'abariya mudafitiye ubushobozi bwo kubabonera ibibatunga mukaba mubona bahora barwaragurika ku buryo mutabitayeho bashobora no kugwingira mwakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ibyo nibyo pe rwose ariko ntabwo ari njye wabiteye dore ni mukobwa jana uyu nguyu naho ubundi uburyo bwo twarabukoreshaga pe ariko se ko nanjye nari nzi ko ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro wabihinduye ite koko mukobwa ja wabitewe n'iki tubwire ariko rata munyabuzima reka mbigusobanurire ntumubeshye rata urumva igihe cyo guterwa kandi gashinge cyarageze ndavuga ntireka nsimbuke umunsi umwe gusa nuko nasanze nasamye naho ubundi sinabishakaga da nuko ye wavugishije ukuri ariko mukobwa ja wabwije umujyanama w'ubuzima ukuri hari icyo ahishe se ngaho nambeshyere rata munyabuzima rwose yabikoze abigambiriye gusa bikora ntabizi ngo arashaka gukomeza gutwita no kubyara ye urumva ngo kugira ngo ajye ahora ahabwa iriya nkunga ya shisha kibondo n'ariya amafaranga y'ingoboka ahabwa abagore batwite n'abafite abana batarengeje imyaka 2
nta kindi. Yego maze mwumve. Ndakubeshye se wabinyibwiriye muri iki gitondo. Ariko se mukobwa ja, ndakumva. Urumva urimo wikemurira ikibazo cyangwa uracyongera? Ariko ubundi niba inkunga ihari ikibazo kiri. Ntawe unyumvire. Ariko uzi ko iyo muba mwarabyaye abana bake bashoboka, ubu muba mwarabonye umwanya n'ubushobozi bwo kubarera, ntimugume muri ubu buzima bw'ubukene. Si uko se? None se mukobwa ja, ndakumva. Ntubizi ko akimwana kaza imvura ihise? Urumva iyo nkunga izahoraho? Hari igihe tutababwiye ko iriya nkunga itazahoraho. Hari utuwe na Nyiraneza mwanshaga Felisia? Turagushaka sha Patri. Nine Patri. Karame. Urumva cyagira ngo twungurane ibitekerezo ku bijyanye na club yacu y'umunsi y'umunyi. Ahubwo se hari inama idasanzwe mushaka kudutumiramo Felisia? Turagira ngo dukore inama. Okay, ni ryarisa. Nge ndabona ikwiye kuba vuba byihuse cyane kugira ngo ibikorwa bya club yacu bidakomeza kudindira. Urebye turashaka gutora abandi batuyobora kubera ko Nyesi atagishobora kuboneka. Wa mugani nibyo. Ubwo rero nta yindi mpamvu y'inama yihutirwa no kugira ngo dutore ubuyobozi bushya. Ahubwo se Felisia, Karame, ubundi ni ngombwa ko dukora iyo nama? Nise tutayikoze twatora ubuyobozi bushya gute? Reka. Ubu ko turi batatu hano, twemeranyijwe Felisia na rebo umuyobozi wa club y'urubyiruko. Ikiba gisigaye ni ikihe? Si ukumenyesha urundi rubyiruko ubundi bikaba birarangiye. Urabyumva utinyirane? Okay, ako nanjye rwose ndumva ntacyo byaba bitwaye da. Ubundi se wa mugani ntitujya gutora hari undi tuzatora atari we Felisia. Ariko rero nge simbyemeranyeho namwe mwana. Nyamara nibyo Felisia kandi ugomba kubyemera. Oya. Iyo ntabwo yaba ari imiyoborere myiza Nyirane. Urubyiruko twese tugomba guhura. Urese akagira uruhare mu kwitorera ubuyobozi. Ahubwo nimureke twemeranye umunsi ubundi dutumira abandi bagenzi bacu. Ako mwana we, ako sibi ni ibiki koko? Reka mfe kongera rimwe. Allo chérie, bite se? Ni byiza Leya. Ako mana yanjye we, ubu se uri muzima basi? Ndi muzima nta kibazo. Ako mana. Uzi igihe namaze nguhamagara utayifata koko? Ubwo se ntiwari wabibonye? Nayibonaga kuri kumpamagara rwose. None se kubera icyo utayifataga? Use nkubwirikira. Ngera impamvu nyine, uzi ko nari nagize ngo warwaye ku buryo udashobora kwitaba telefone. Nanze kuyifata mbishaka rero. Ako chérie, ubwo urambwira ibiki koko? Wanze kunyitaba ubireba koko? Yareka nkubwiza ukuri. Nicyo nshaka rwose. Nukuri nishimira kugira inshuti pe. Ariko inshuti mbwira ukuri kwanjye ntikumve. Sinjya nshobora gushobokana nazo pe. Nuko wabifashe rero? None se Leya. Karame. Kubera iki nkubwira ukuri, ariko ugakomeza kuntsindagira kwa Nyesi aba yaje hano iwanjye kandi mba nabikubwiye ko atahageze. Aha. Ngibyo simbikunda. Chérie, noneho basi ntega amatwi. Ndakumva. Mbabarira, ngusabye imbabazi, mbabarira wo kabyara we, mbabarira pe. Ngusabye imbabazi, ntabwo ibyo bintu nzabyongera. Kandi mbabarira umbwire ko umpaye imbabazi ngusabye. Ndeya arakora iki ngo acubye uburakari bwa Chris? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico runana, nibo bashoje amakuru yacu yo kuri wa kabiri, ariko mu kwasezeraho nababwira ko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wasohoye icyegeranyo gishinja umutwe wa M23 kuba warisha abasivili batari munsi ya 21 mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Igoma umutwe wa M22 nako ukaba
ushinja no kuvuga ko Human Rights Watch ari igikoresho cy'icengeza amatwara gikorera ubutegetsi bwa Kinshasa. N'amakuru yari ahagarariwe na Michael Niyonkuru. Mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango.